Kahinyo Trip Integrated Territorial Organization Riboy District but MPSO Women's Wing Riboy District hadian kajing pan jingirap kakong Sunita Seliang namar kajing bamyo tulap la arsnam na kerdop krong khajna ni Katol Gate Plaza kabadan hapaham maulen arpaumer Riboy District mar kilalet ban hiar sakate ka kerdop ban let ya kendu ya kibor penyat ban dawai ka hok jong kate ka longkme ki arsang kilalet ha plau ka office traikam jong kate ka Tol Gate ban ya kendu yo manager Henry penban dan Satya bat nakaliang ki arsang kila pha phone yo manager bat kila ai por ya u shikanta on poi ban ya kran markmat bat ban siu no ya ka bainong jong ka kong Sunita balada poi kin krong hino ya ka khajna ban penmi ya ka bainong ni la ka jong issue bu khot chnong bung wan kata de dem ta ya kan de ka wa banai nosi ban ek bade yu katulok sama sa jisha ha ko pore nosi ki mun national ki ne paro mailam te ane ka adon de sar diom don agreement de halor kan agreement nga soong fi konsulta nga serap ka skema namang la ik agreement jo fi maong na mi fi ngong agreement fi ka skema pe yang ni mata basan ngi lo sar bi ki de iwai pasung tho to asai bang ni Henry hadian katto kat di lawan ban poi kibor penyat district harangkat kibor pulit bat ladon kejing ekran kumba katto kat ni por bat ki arseng bat hadian kejing ekran ka baklam ai jing hun Satya ki arseng kila let tur biang syaka kherdop ban pensange ya kejing lum khajna Baru pelajar. Hai berfaedah. Kamu diu ni. Kamu siap kan kamu kang ni. Buat kang rong apa? Please. Ya. Please. Ya. Please kang mo. nakal yang gibor penyat district kila khang bat ki khlamsa ban pensange e gajing lum khajna bat hadian kane nakal yang gibor penyat district kila kular ban khot daga jingalang ha ka khat sautare unai wing araja arpuar ha office u deputy commissioner ka Riboy district ha ka ba on khot lang yo manager ka kong Sunita Seliang lem kinong yalam naki arseng kajing syasat tulap junga ka dendu menchim snem anadu u arajar arpuai no te nadu January February March April May June ki on klem da ai kono kajing tiplem lane da ai jing thol ne barbali klem da don kono kajing pensngau te yanga ki shuat lenden te bangalai ban udru ki ai da ora kumoi on pandemic kumne kumtai ha te nadu ubnai July tar adu menta ki klem thak watang shipi aru apa account tilawan ye kleni nem ta kata nakapor chakapor hadu ka kasnong menta hadin kawan menta ka himar kelawan ban jurip hi dalade bantip yang shisha baro hadin bakal jurip alam baki ek baro kala ahi da ka hukum bakal alam ba bale don bor bale jubor hi da u manager kilon ki jingtho ki jingtar hangaru ya kata Bekendiat kong hadin bakimyo kulap la ju persang banyelek berapa di ini kibor ba penyaji di district ngalalek ya kasnong ru ngalalek ha ya kasnong ngalalek kami station jungir ngalalek ngalai nongkong kibu por ban khot hering tengam kan mau semua ya kata rik namar ka chithi klem ai tengi ap ya kata ki ong ki extend biang bisa khot biang hadin kata ki susap no jar lalu kapor ikong ayu kong itu ikong madam kurba tadi nang tarung nilai lei mentau ne samru syaka administration te idisir yang abang leit nongkong ru yang bakilit trai lei bajai nongkong jingsha idisi imtip bang adai nong trendu basrang jong tol paja bagi dei ki trai ki jaka te hadin par balatif yang balik dak bajai maki yang agi pa on trai onda mentapat kile kumne kaya kalong ka ka ba sungsi kai mi dang burom ya kamu lagi ni iplai jing tre jon ki kilong be ki pa fitre klem tulap hi gaiwan namar bang ayo ka oda na kahimar ko ong lei be halor kane ko order nang taki member snong ki berim ki ong yai be kum kan chat so pila trendu nang sang jong ka tol plaza khamtam pide ki try jaka ki ba sakta te UDC eru yang kumtahi bentrebe nang bangalai mi ru ngani thuhak no manda ka wat yo local me jungir ngalai mi
Te kasin nongkong bangaleng wong kilek pi nai pep na kabatreng ong em ngam pep ba na du biki odru ngayai be mentar ngayai be ti ong leitre be ngaleng ngawan bu ki kot kislaboro yang ben khot hering lang yo lokal rektor ya orang ba snong ya manager yang ong ka biang ba pilek ya kata kalenti nama kami syal ngi ap ka klempoi sei te adu menta itar klem khot halor kani ka jing bamyo tulop jung ikong ngi na kaliang ka jungi ka seng jungi MPSO ngin ya chakmat but watla ngihap ban penkhenya ka an ngihap ban penkheny namar bali kani kalaya la mentala janship hau benai ka bangila approach ka district administration ngila pentip ngila ya saka bor badi ban pej kani saka hima naka sinong andrei kat hadu mentaru uniu manager jong kani ka toll gate sonyau bat wan mi ban yakran halor ka isu jong ini kong Sunita Selyang te nakaliang ka seng jongi ngin ya be sakmat bat ka ka badi ban le ngin le Tengin nak kalian kaseng hi ngiladon gawe ka rai balada kaan kan penkenyan ngiru ngin haban penkenya kaan namar kaan ka dina ka banta jongi kinong syong sinong badi kaan na banta jong kinong we te hakani ka jingyo jongi ya ka jingya kan banta bat i edisi jong ka riboy nilayo ba ban yakren balada ka ya ka hok jong ikong imla ban penyo khat sau tarik kani kata khat sau tarik benai November menta kaban long la sinengkong ngi na kaliang kaseng HITO riboy ngin yeng ngin sim ya ka an no haktiru ladang isodon kam bangin krong kat bangin yo ya ka ban pendep ya ka tulop jong ikong ka blasha set menta sisnem tam